Nshuti bakunzi baza Kwetu News, mwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi, mwe mwamaze gukora subscribe, turabashimiye cyane. Namwe mutarayikora, nimuyikore kugira ngo tujye tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uno munsi rero turagaruka. Leta y'u Burundi ibicishije kuri komisiyo yitwa CVR ishinzwe kugaragaza ukuri ku bwicanyi bwabaye ku bahutu bishwe muri 72, yatangaje ko abanyarwanda b'abatutsi bari barahungiyeyo ko nabo bagize uruhare muri ubwo bwicanyi. Nk'uko byatangajwe na Bwana Ndayicariye Pierre Claver ukuriye iyo komisiyo, avuga ko hari ababyeyi bategetswe kurya inyama z'abana babo babokeje bakabarisha ibitoke, ndetse ko hari n'abandi bategetswe kunywa amaraso yabo. Ibi byose bikaba byaragizwemo uruhare n'abanyarwanda bari barahungiyeyo mu Burundi mu mwaka w'1959, cyane cyane abari batuye mu ntara ya Rutana bakuriwe n'uwitwa Nyiraruhira. Nko mu ntara ya Rutana cyane cyane muri komine Bukemba, hari abavyeyi bategetswe kurya inyama z'abana babo bokejwe babakoza ibitoke by'ibisahira baje bikoreye. Hari n'abandi bategetswe kunywa amaraso ya bagenzi babo bahejeje kwicwa. Aho nyene mu ntara ya Rutana impunzi z'abanyarwanda zarabica bigacika. Uwari ku isonga ryabo n'uwitwa Nyaruhirira Alphonse yakora muri Bukemba. Abo banyarwanda b'impunzi umugwi Severe uvuga, mwibuke ko bakoze akabi kabishe muri Muyinga muri komine Mwaki. Ibyavuzwe na Pierre Claver Ndayicariye ntaho bitaniye cyane n'ibigenda bivugwa na Bicahaga, uyu wasabitswe n'urwango yanga abatutsi ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside yamwukamye. Aho agenda avuga ibibazo Burundi bwagiye bugira bwabiterwaga n'abanyarwanda bahunze b'abatutsi. Reka twumve nawe uko wabivuga. Ibibazo Burundi bwagiye bugiterwa n'abanyarwanda, ibyo tubyumvikaneho neza. Donc turibuka ko mu nyuma yuko muri 59 ingoma ya cyami Runari yahungizenze, abenshi bagiye mu Burundi kandi bajya mu Burundi. Noneho muri 66 Burundi nanone donc bufatwa nibwo bwabonye repubulika, noneho butegekwa n'abatutsi mu by'ukuri icyo gihe. Kandi hari harapfuye abantu bantare bari barishwe kandi bagiye bicwa mu by'ukuri n'abanyarwanda, bagiye bicwa n'abanyarwanda. Nizo na Runani yagiye ibica abo ngabo. Hanyuma bamaze kugera mu Burundi muri iyo myaka, baragenda bagerayo, muzi ko bagiye batera u Rwanda, ibibashizana ibitero shuma bagira gute. Abo ngabo ni nabo bakoze jenoside mu by'ukuri, bayikorera abahutu bo mu Burundi muri 72. Abo nibo babikoze, ni ibintu bizwi. Bicahaguyu kubera inda nini yamurenze n'urwango byatumye ashinga YouTube channel yirirwa acishaho ingengabitekerezo ze z'urwango. Ese ibivugwa na Pierre Claver Ndayicariye byahabwa akahe gaciro? Uyu mugabo twavuga ko afite indimi ebyiri, nawe zananiye guhuza kubera inda ye n'urwango nawe yifitemo rumaze kumwuzura rw'ingengabitekerezo ya jenoside, bituma ibyo avuze uyu munsi ejo aba yabyibagiwe akavuga ibindi. Reka tubanze twumve raporo y'iyo komisiyo ya CVR yagejeje ku nteko ishinga amategeko. Muri raporo yayo ntaho yigeze igaragaza ko harimo uruhare rw'abanyarwanda b'abatutsi bari barahungiye mu Burundi. Ni raporo yatanze mu mwaka w'2021. Ubu bwicanyi yagaragaje ko bwakozwe na leta ya Micombere ndetse n'abasirikare bariho icyo gihe. Umugwi Severe wihweje integuro zidasanzwe zakozwe n'abaserukira inzego zitandukanye z'igihugu, wihweje kandi ibimenyetso byerekana ingene ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero n'abamufasha bashize mu ngiro umugambi wo kugandagura ku bwinshi mu gihugu cose abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Umugwi Severe uremeje uno musi kwigenekerezo rya 20 Kigarama 2021 kw'ivyaha vyakozwe n'ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi. Abagandaguwe ni benshi cane mu gihugu kandi bagandaguwe bunyamaswa. Abarondegwa bicwa bava mu mugwi w'abarundi uzwi n'abateguye ubwicanyi. Abica ntibaraba imyaka canke igitsina,
ibyaha byakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu birafise ivyemezo bimwe biva mu babikoze bamaze kuvyemanga imbere y'umugwi severe, ibindi bimenyetso bikaba ibinogo rusangi n'ibisigarira by'abagandaguwe. Bakunzi baza Kwetu News, namwe nimwibaze, impunzi igishakisha aho kuba itunzwe na HCR ngo yagiye kwifatanya n'igisirikare mu kwica abo banyabwenge. Ese babicaga ngo babasimbure mu kazi kabo? Ko na benshi muri bo bari bakiri mu mashuri batarangiza kwiga. Gusa nta gitangaza ku bivugwa n'abategetsi b'iki gihugu, kuko na perezida wacyo Evariste Ndayishimiye yatangaje ubwo yari i Kongo ko yiteguye gufasha abarwanya leta y'u Rwanda gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Nka za Kwetu tukaba dutekereza ko ibi bari kuvuga ko ari ugushaka impamvu bakaza umubano wabo n'interahamwe n'abambari babo basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bari muri kiriya gihugu, no kubashyigikira mu bikorwa byabo byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ndetse no gushaka kuzimangatanya ibimenyetso bya bamwe mu bahutu b'abarundi basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Generali Bingira mu kiganiro yahaye abakozi ba RBA n'ibindi bigo niwe wabajije ati, ese muri 59 abatutsi bahunga bicwa banatwikirwa hari hapfuye nde? Nkanjye nkabaza nti mu 1972 abanyarwanda bari kujya kwijandika mu bibazo by'abarundi bashaka iki? Basubizwa amasambu yabo, basubizwa igihugu cyabo, bari kubura gutera u Rwanda ngo batahe ko aricyo cyari kibaraje inshinga? Ngaho rero bakunzi baza Kwetu News, tubijeje kuzajya tubagezaho inkuru zicukumbuye kandi z'ukuri, kugira ngo tugaragaze ukuri ku mateka bamwe baba bashaka kugoreka kubera impamvu z'inyungu zabo, ndetse no gushaka gukomeza kubiba urwango n'amacakubiri mu banyarwanda ndetse n'abarundi, mu gihe twari tumaze tubanye neza, uretse abategetsi b'u Burundi baba bashaka kuzambya uyu mubano. Mwari kumwe nanjye Merewe Neza. Ciao ciao.